وكان أبوهما صالحا جلا أبا إسانيتون نمغاري دا جواني خنا غدف جولتناتون نمغاري دان جنن أبا إسانيتون نمغاري دا غارو مني أبا جولتنا جولنتون أكا فيدمتو غد إيه جدوا لك أتيو نمغاري تات أتيو غرتي ربي خيتي وجولين نغيه تاتي ربين ستيسو برقوتي إلمان كيتي اللي سدوبا سيفتي سيتو غافاتي أسر راديمتي إينيو سيفتيس رب العزة والجلال ربي سيتي سيتو يواتي مالتات يواتي أسر ربي تيفت غارو مني أبا جولتنا أكا نبي الله خدر دفه منا خنا غرتي درير سيفي بودا جولنتون نغيه أنك أبيني ساني خنا بافتوف إسان غرغاري جيتو إيمان نكون أكد عملات جان يوني في أفوف تمال تاد عملي أبجاد ديم يوني في ديستيو دامات ديم إيمان يجتونتون وان تباين سين قلبين غرتي دوبا ور إيمانك أبو جالل ربي تتررات إيمان خنا جبي سودكمنا وان إيمان خنا إرسرا فغاني وان إيمان خنا نودبلو غرتي دوبا دلغودا كمنا يجتو دوبا ججيرا ما غرتي دوبا إيماني جيرو المنامات الرتك أبو خيسا قلبي المنامات أنا جبان سرّا أقول كل إيمانك أبو نما في نناف أبلغهم مالي فركت أبلغهم ما في صدر كان ساول كاتهم جو الحمد لله يا رب تيدي في مجا وقنا متي آريه سمي هم تغرت تنكبت آفونا لله ينام فتاتي أرانتنا نتغرتي واتك شوالفت أما تميك ولين أون نيجو ربي سبحانه وتعالى حديث القدسي غيثة مالجا جبين خيا في قدنا خيان كخده فدي إسادرا خفدي ربي تيف درسخن نقبرتش فديه يا دسا ربي سبحانه وتعالى الرائن تكيسجا مسكين ما قلبي إسا خيسا ينفورجا فيدو قبينيا ساقبات جباتو مسكينا ساتو ربي يا دسا الراتك كيست ليت اللو إسا تفجأت ولدتي ساف قبي درما إجسا جدون خايجا أكني أوقع وعلى لهم دقرتي دروم ما أقروا يجدوبا نور قلبي إذا كبسي فني كرو جمت بارد تبانا لساني بخدا سر الجنة سلا دكان خيس داماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وداموا وانشابوا وتبواتم من الجنة منزلا. دعاء يوم الأيام الإسلام كم مزار في الفريق وأكاني وجدًا جنة راتي كسي وكيف تني تدور إن شاء الله. نحن نقول من غدا إلى المسجد الحرام أعد الله له منزلا في الجنة. Nanti kalau masih saya berada di dalam hati kita, Rabbi Subhanahu Wa Taala jangan sampai sedih di sisi sahabat saya. Anak dua nanti jangan lupa kalau mana sedih insyaallah. Agama kalau ilah lagi itu cuma berarti orang bermain sedih insyaallah. Malu itu ilah. Ihfazillah yahfazka. Rabbi najifadu Rabbi istiti sa'awat insyaallah wa illa lain. Rasul alaihi salatu wasalam aja saya haji gambar Abdullah bin Abbas Rasul kedua isan tuan kedua yang bisa terjuru ya benar ya mujahid ini wajib bukan kalimatnya kan seperti sana lagi ini. Ihfazillah yahfazka. Rabbi najifadu Rabbi istiti sa'awat Rabbi najifad Rabbi neekat ibadah jemaat banjir rafakat Rabbi istisa ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shiddah gafa malajid gafa najahid
gaafa rakkoon jireenyu gama rabbii jechi yaadu rabbii ta'e biratti beekamu rabbii ta'e biratti nama ajaa'ibaa ta'e yaa'arifna fi shidda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa rakkoon si jabaate gaafa cinqiin si jabaate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si quba qabaataa deema. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam gaafa waa hedduu barannee jedhuma waan baranna san keessaa irra caalaan isiidhaa nama gartee duba rabbii isaatiifatee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isatti isaa jechuudha barannee jedhe rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isatti isnaan si eeggata jechuudha barannee jedhe duba gartee seenaa dhagata kan hoggaan filaatu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ummata isaa gama tawhiidaatti yaame gama tokkummaa rabbiitti yaame hoggaan inni gartee duba yaamichi inni yaame kun isaan jibbisiisee fudhachuu didammaa godhan ibidda darbuudhatti hojii galan ibidda ajaa'ibaa shidan qaalaatti kubbaa hin dabarre hawwa isaa kawan kita kejadian dan dini itu. Ibu berkata itu tidak bu, saudara ini diambil tidak terangke, menjadikan tidak berapa orang ini. Selalu syaitan dimenkan, diorang tidak ada itu berkebayangan. Syaitan jauh ternai sini mami jadi bisa mana berkata itu menjadikan muharratan family experience dewa hindar persen sankai sahayati ijidar bahije dua organ ini saat terbuat dia Jibril alaihi salam malaikat sudah intervene dua ya Nabi Ibrahim mari sigat karani memang fedainan gargase dalam gardur yo orang pirate heli kurada yo mata itu rate para aja kita muje gargar seorang pirayo tengok orang berada mana asal tinaja muje orang rumah tinaja turanu kerja itu orang rumah tinggi mana je lalu ada jaya ya orang sekejap je nampi kerja udah nama dari itu orang singkat karena je aku tu tidak ada kerja namanya yang ganda yang berdoa itu mana akan singkat itu Oga kan agate ko abo biyo pirata jamane gagal sela tiap kulit. Dua kali pulani gate ko kidarpat manjani ne oga furkise Rabbi subhanahu wa ta'ala majidwa ya na rukuni barta wa salaman ala Ibrahim. Abbana garte duba nagayate Nabi Ibrahim sila abbana qofa jee useja Rabbi subhanahu wa ta'ala Abbantinu garte isa goggoysiti jan abbana nagayaate hijannan ibiddi san garte duba abbana nagayaate isaatu gaafa balloo keessa jiru rabbi isaatiif fatee ajaja rabbii godhee kara da'awaa nama yaamu kara toohidaa nama yaamu irra jabaate arra dubbiin jabaattee ibidda darbamuun isa mudattee hoggaa kana duba rabbal izzati wal jalaal maal godhe ibidda hamaa san abbana nagayaa isaaf godhe abbana bareedduu isaaf godhe jechuudha gaafa ibiddi shidamee dhaame kunoo gartee duba nageehumaan achi keessaa bahee jeeduba yeroo ibidda darban san maal jeejaan hasbi allahu wa ni'mal wakiil gayaan kiyya rabbi qatti irkatan waa tolee jeejan duba nabiyyallaa ibraahim alayhi salaam jecha kana ammas nabiyyallaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam غافا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أمني ولدت سنيك أبمي صداد لا غافا جانيسان رفاني غافا لله هدرتي أمني كافرة إنجفتي لما درجات تركني أما سنيك أباني رفاني داراي سنقودو يعني صداد لا جنان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل جاءنك يا ربي خد إركة واتولي abbaan fadha yoo dhufullee duraachuun sossoonu yaanii hoggaa isaan qophaa'an bucbuccee qalbii kaafiraa keessa darbee akkasitti gartee ummanni kaafiraa sirraa deebi'anii jaan duba jechi kun jecha ajaa'ibaati jechuudha jecha ajaa'ibaati jechuudha
duba gartee gaafa zamana nabiyyallaa Muusaatis alayhi salaam rabbi subhaanahu wa ta'ala hoggaanii fi fir'aawnaa badaa sanitti isaan erge maal jaan innanaa nakhaafu an yafruta alaynaa aw an yataqa aboo fir'aawnaan kun nurratti wasanaa baha nu miidha akka malee nu godhaa ni sodaanna yennaan rabbi maal jeen aboo deemaa isin wajjin jira harkaa dhageeytiiti jaan isin wajjin jira isiniin harkaa isiniin dhageeyaa itti deemaa jeen duba hoggaanii fi dhaqan sodaata akka malee itti dubbatan jechuun maaliif jennaan rabbal izzati wal jalaal isaatu wajji jira gaafa nagaa rabbi tiisatan rabbiinis hoggaanii fi gartee dubbiin fir'aawnaa itti jabaatte hoggaa fitinaan fir'aawnaa itti jabaatte isaan tiise jechuu Muusaa fi Haaruun fitinaa fir'aawnaa jalaa gartee duba isaan baasee jechuudha. احفظ الله يحفظك أبو غرتي ربي خيتي فد ربي ستيسا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جهاواتي سوتي ربي تغرتي دبا واهند جان قرواتي سوتين ربي إر رحمة غدا ور رحمتنا ما غدوتي جيدوبا غابتكو قربان تكو غرتي أصوب سنتك كي سجرو شمبرو تكو آغري جان shimbirroon kun gartee duba nyaata wayii foon wayii fuudheeti mukarraa mukatti kana deddeema jaan hoggaa kana gartee shimbirroon kun eessatti kanatti gartee nyaata kanaan deddeema je'ee jala deemee laal hoggaaniif ilaalu muka tokko keessa muka dulloomee urate tokko keessa jawwee tokko jiraa jee jawween san gartee duba ijaan qabu hoggaanii fi shimbirroon kun dhaqee gubbaa dhaabbatee jawwichi kun afaan banee fi keessa dhab godhee jawwichi liqimsee jee duba hay aboo rabbiin subhaanahu wa ta'ala hangan takketti illee gartee uumaa isaa hunda quba qabaa jeeti duba fallaahu khayrun haafizan wa huwa arhamur raahimiin jee garagalee jaan duba gurbaan kun Khadirii fi gartee duba nabiyyallaa Muusaan seenaan isaanii dheertuudha وهين الرابرة نجيتي جل ديمه نبي الله موسى علمي قرتي دوبا قدر نما جاء متقوت سر بها جي رب سبحانه وتعالى اتمنان الرائم برات نجيه قرتي دوبا جل ديمه دوبا وقا خنا وقاني في إني قرتي دوبا osoo gartee jala deemu jiru ganda tokko dhufan ganda tokko gartee duba keessummummaa gartee ganda tokko gartee gaafatanii aboo nu keessummeessaa nu bulchaa jennaan gandi keessummeessuu didan tana jidduu osoo deemu jiru mana tokko akkana dhiibatee agare duba Khadir jechuu duba hoggaa agare manni jiguuf deema mana kana gartee ol qabee ol diriirsee dhaabe dhaabnaan nabiyyallaa Muusaan alayhi salaam maal jeen hay'ati ganda gartee nu keessummeessuu didee ganda gartee waa takka nuuf godhuu didee ati gartee mana isaanii diriirsitaa fi hiijeen duba hoggaa kana gartee duba maal jeen seenaa san hoggaanii fi himuu bar gartee waaniin kana godheef manni kun kajoollee yatiima takkaati jeen جولي يتيمة كان منا خنا كبا وكان تحته كنز لهما منا خنا جلا خزنا أبين يكبن جولين تنزلا خبو دك وتتني بافتشوتان أما أنت نمني خو يوجيه أبين يساني خنا تبودن دهاني أما جولين تنجبان نجين ساني في منا ساني خنا دي بسيف وكان أبوهما صالحا جلا أبا إساني تنمغاري داجي وانين خنا قدف جولة تناتون نمغاري دن جنن أبا إساني تيتون نمغاري دا فكان صلاح أبو اليتيمين غارو مني أبا جولة تنا جولة تنكا فيدمتو قد إيه جدوا لك أتيو نمغاري تات أتيو غرتي ربي خيتي وجولين نجيه تاتي ربين ستيسو برقوتي إلمان كيتي اللي سدوبا سيفتي سيتو كافة أسرع ديمتي ilmaan kee quban qabdu
warra kee akkatti gartee dhiiftee deemte nageetti ati duute wuli eenyu siiftiis rabbal izzati wal jalaal rabbii siitiisaa jechuudha yoo ati maal taate yoo ati asirra rabbi tiifatte yoo ati asirratti rabbii kee quba qabaatte guyyaa ati addunyaa tanarraa deemte rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan kee haadha mana keetii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa siiftiisaa jechuudha gaaroominni abbaa ijoollee tanaa akka nabiyyallaa Khadir dhufee mana kana gartee diriirsee fi booda ijoolleen tun nagaan qabeenya isaanii kana baafattuuf isaan gargaaree jedhuba dubo achi booda zamana gartee taabi'iyyoota keessa Umar ibn Abdul Aziz khaliifaa islaamaati khaliifaa warra umawiyyii ja'aniin khaliifaa islaama ar-raashidiina warra ja'amu keessa inni nama ajaa'ibaati nama gartee biyya islaamaa pirezidaantii aalama islaamaa tahee jiru biyya 20 ol biyya islaamaa osoo bulchu jiru qabeenya qabu hunda karaa rabbii keessa kannatee qabeenya qabu hunda diiniin dalagee waa takkan qabu gaafaani fi gartee duba du'uuf deemu ilmaan dhiiraa 7 fi ilmaan dhalaa 7 qabajan waa takka ijoollee tanaaf hin kenye khaliifaan islaamaa isa booda aangoo fudhachuuf taa'u dhufeeti yaa Umar Abdul Aziz jeen ijoollee tee tana gartee akka nama dhiistee deemuu deemta waa takka gartee duba harkaa hin qabdu yookaan gartee ijoollee tana natti dhaamii anaatiitu gartee duba siif dandeehaa anaatu siif gargaaraa hiijeen jennaan qabeenyi ati qabdu heetii miti deebisi jeen duba khaznaa islaamaa keessatti deebisi jeen duba ijoollee isaanii yaame dhiira 7 fi dhalaa 7 isaanii gartee rifeensi irra gurguddatee nama rifachiisan isaan kana laalee imimmaan gannaqeeti yaa ilmaan kiyya jeen ani waa takka qarshii takka isin hin dhiifne qabeenya waa takka waan dhaaltan takka isiniif hin dhiifne إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أني قرتي وليينك يا آنانك يا خنين التيسن ديس ربي قد قرآن بوسي إساتو أمري أمتا قاري هم دموها أني ربي التين سنديس ملئ أرشي تكي سني فنديس نيجين دبا يوني في إسن نمك قاري تاتن ربي سبحانه وتعالى يقانا ندوئس إسن تيساجين يو إسن أمو نما قرتي ربي نجالن نما جلاتاتن qabeenya isini kannee badiirratti isiniif hin gargaaru ani sumunii takka isini lafan keenye namni nin itti isin dhiise tokko hin jiru rabbal izzati wal jalaalittiin isin dhiise haa agartee duba rabbi isin haa qaceelchu haa ana biraa deemaa hijeen duba boodarra pirezidaantii aalama islaamaati arraan tana namni biyya takka bulcheehu qabeenya ilmaan isaa gaa akkatti jiraatan ni beeytaa jechuudha inni biyya dila kana bulchee ilmaan isaa waa takkan qaban duba gartee addunyaarraa deeme mu'arrikhtoonni ulamaan islaamaa isa booda gartee hoggaanii fi waa'ee isaa hoggaatu ilmaan isaa dubbatan ilmaan isaa 14 aghna al-aghniyaa irra dureeyyii rabbiin gartee duba isaan taasisee irra dureeyyii qabeenyaa fi ilmiidhaanis ilmaan akkasii hin jiru jan duba Allahu akbar Allahu akbar akkana jechuun maali salahul abi hanuma reefu jenne san tolinni abbaadhaa kaana sababan lihimaayati al-abniyaa ilmaan akka tiifamuuf sababa tahe jechu duba ati gartee duba rabbii kee tiifachuun akkaani fi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa si booda gartee ilmaan keetillee rabbi si tiisuuf gartee duba si gargaaraa jechuu duba inshaallah sa'aan khutbaatis geessee jirti dhaamsi keenya silaa dheeraadhaa sumarra gabaabsineeti amma khutbaadhaa dabarraa jechuu duba imaanni kun akka dhamalaati jan yoonii fi afuufte maal taa dhamalli qabachaa deem yoonii fi dhiistee hoo dhaamaati deem imaana jechuun tun waan taphaa hin sehin
qalbiin gartee duba warra iimaana qabu jaalala rabbiititti rarraati. Iimaana kana jabeessuudha qabna. Waan iimaana keenya irra surraa fagaannee waan iimaana keenya nuu dabalu gartee duba dalaguudha qabna jechuu duba. Jijjiirama gartee duba iimaanni jiruu ilma namaati irratti qabu keessa qalbii ilma namaa tana jibbansarraa qulqulleessu. Namni iimaana qabu namaaf hin hinaafu. Abalii kun maaliif harkate? Abaluu kun maaliif sadarkaan isaa ol kaate hin jiru? Alhamdulillah yaa Rabbi itti deefuma jaa. Hogga namatti aare hoo summii hamtuu garatti hin qabatu. Aafa'unaa lillaahi jennaan fixate. Arraan tana nuti gartee yoo ati qasha waa dhufte amata meeqa waliin oonna jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala hadiisa al-qudsii keessatti maal jaa? Jabeenya kiyyaa fi guddina kiyyaan kakadhe fedhii isaa dura ka fedhii rabbiitiif dursa kanne gabrichi fedheehu yaada isaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa hin xiqqeessa jaa. Miskiinummaa qalbii isaa keessaa hin fuudha jaa. Fedhu qabeenyaas haa qabaachuu baatu miskiinaas haa ta'u Rabbi yaada isaa irraa xiqqeesseet leexalloo isaa tafacaate walitti isaaf qabee durummaa ija isaa jidduun kaa'ee jaa. Akka inni hoggaa waa laale hunda gartee durummuma agaru jechuu duba. نور قلبي إذا كبسيفني كرجمت بريت بانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داماني. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. عباد الله إخواني وأخواتي في الله أبليان خيّا الإسلام تبغرتي متدورين خطبة خيّا خارة الإيمان والحياة. إيمانا في جرو المنما يوخين أمو جيرما يوخين إيبا إيماني جرو المنما رتك أبو إن شاء الله ولله لا يجو متدوري أما أندورا غرتي دبنة ولينبال لمن نسان إن شاء الله أرخت أمور يجدوا. عباد الله أبلي ينقي يخان إسلام يا قبروت الربي. الإيمان نفحة الربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم. إيمان يجنتن وأنت باهن سين إيمان يجون كن غرتي دبا والربين قلبي قبروتن إساء نما جالتو خانا خيسا غرتي قلبي إساني خيسا خاية جي دبا غرتي خرا ربين جالتو الرأك إسان ديمانيف خرا كجيلو أكا قبتني ديمانيف والربين جالن الرأ أكا فقاتنيف ويجعل قلوبهم تتعلق بمحبته. قلبين غرتي دبا ور إيمانك أبو جالل ربي تتررات ربي إساني أكان جالة وتأنس بقربه ربي تدهاج توداني بوهارا جيدوا لك ربي تدهاج ديمانين بوهارا ديمان. فالمؤمنون في رياض المحبة نما مؤمنا يجون دبا غرتي شافي جالل ربي خيست تهنجي دبا أحبهم الله ربي نسان جالته فأحبوا إساني قرتي دب ربي إساني جالة ورضي عنهم فردوا عنه. إساني رب الرجالتني ربي نس دلقا إساني الرجالة جاء منهم بالصالحات والطاعات. إسان أمو قالي ربي طاعة ربي دلقوا دانقم ربي دياتا ربي سبحانه وتعالى أرارم إساتين كما إساني دهات رحمة إساني ودوداني كما إساني قرتي دب ربي نس دهات جيدبا. كما في حديث القدسي أكما حديث القدسي غيس الدبتي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قبرتي خي كما خي دهات جرى هندي مجا ربي سبحانه وتعالى سنة الدمي فجودان هنغاني سجالة تكت هنغاني سجالة دي أمو دقياساتين تاف خيتين دقو أركاساتين تاف خيتين أركو جادوما.
miila isaatiin taaf kan ittiin deemu, harka isaatiin taaf kan ittiin qabatu jaaduba. Wala in sa'alanii la'aatiyannahu, yoo na kadhate gartee niin kannaaf, yoo nan maganfatee waan inni gartee maganfate san irraa hin isa tiisaa jeeduba. Mataa nakuunu ahlan, nutoo gartee yoom ummata akkasii taana, yoom warra akkasii taana, nas'alullaha fanuutii, yoom gartee duba akkasitti rabbii keenya kadhannee waan barbaannu arkan, yoom gartee duba rabbi irraa maganfannee akka rabbi nutiisu taan, yoo ni fi gartee dhugaan iimaana qabaan, dhugaan gartee duba gama rabbii dhihaanne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nutis akkasuma nuuf taha jechuu duba. Kanaaf gartee duba iimaana kana jabeessuudha qabna. Akkuma gartee dubbannee jirrutti iimaanni qaalii rabbii dalaguudhaan ida'ayan, ibaadaa jabeessuudhaan ida'a, gama khayrii fiiguudhaan ida'a, badii dalaguudhaan irrata. Waan iimaana keenya irrisurraa fagaannee waan iimaana keenya nuu dabalu gartee duba dalaguudha qabna jechuu duba. Duba iimaanni kun sadarkaadha si godha. Akkuma kara iimaanaa daddafteen sadarkaan teetis daddafaa deemti jechuu duba. Gaafa kan Suhayl ibn Amriitii fi Abaa Sufyaan sayyidoota Qureeshiiti gartee duba ni beeytan. Qureeshii keessatti warra gartee sadarkaa guddaa qabu. Gaafa Umar ibn al-Khattaab gartee pirezidaantii Islaamaa tahee jiru san dhaddacha Umar irra dhufan. Mana keessatti Umar gartee duba dhaddacha bakka teessoo qabu. Teessoo Umar tana irratti hirmaanne jaaniiti dhufanii gartee duba hulaa dhadhawanii hayyama gaafatan. Hoggaa kana gartee duba ummatuma sayyidoota Qureeshii kan namni kuma meeqa gartee hogga isaan dhagee mataa qaqqabu arraan tana dhaddacha Umar irratti namni hayyama isaaniif godhu dhabame. Hayyama godhuufii didan isaanii tattaa'u jiru gartee duba Bilaalul Habashiin dhufe. Bilaal keenya Habashaadhaa dhufe. Hogguusuma hayyama godhaniifi naqan. Suhaybiin Ruumirraa dhufe. Hogguusuma hayyama godhaniifi naqan. Akkasuma Salmaanul Faarisii dhufe. Akkasumatti gartee duba hayyama godhameefi naqan jechuu duba. Hoggaa kana gartee duba Abaa Sufyaan itti dhagehamtee aaree maal jee duba. Aboo gartee duba nuti osoonii fi sayyidoonni Qureeshii seenuu dhoorkamnee jirru ummanni gartee bilisoome gabra turee bilisoome kun akkamitti gartee duba nu dura seenan je'eeti gartee duba lole. Hoggaa kana Suhayl ibn Amrii kun isa nama aqlii qabu, nama sammuunsaa ajaa'ibaati, isarra faxinaa maal jeen wallaahi maa alaynaa an nuxbasa alaa baabi Umar. Yaa Abaa Sufyaan hulaa Umar seenuu dhoorkamuu tana laaftu laal dubbiin tanaa miti jeen. Wallaahi wanni niin sodaadha hulaa jannataatirraa isa akkanuma dhoorkamuudhaan sodaadha jeen. Tun gartee ta hulaa Umar gartee laaftuudha. Ummanni kun gartee islaaminatti yaamamanii gaafa kaan Bilaal faan, Salmaan faan, Suhayb faan daddafanii islaaminaa tana fudhatan. Wareegama ajaa'ibaa nu dura kafalan. Naafi ati harkifannee boodarra dhufu. Arraan tana saniif sadarkaan akkanatti itti godhamte. Garuu wanni nuti sodaan hulaa jannataatis akkanumatti taa'aa ja'anii nu qabanii jara kana hoggaaniif naqan. Kasaaraan sanirraa hamtuun jirtu san sodaadhu. Ammarraa gama rabbii keenyaa deebinee rabbii keenyatti haa waan nu jeen duba. Kanaaf duba gartee haadhaa huwal iimaan. Iimaanni gartee duba akhiraa qofaami addunyatti illee akkanatti sadarkaa sitti godhe jechuu duba. ومن آثار الإيمان على حياة الناس ججيرما gartee duba iimaanni jiruu ilma namaati irratti qabu keessa qalbii ilma namaa tana jibbansarraa qulqulleessu hisdiirraa qulqulleessu namni iimaana qabu namaaf hin hinaaf abalii kun maaliif harkate abaluu kun maaliif sadarkaan isaa ol kaate hin jiru alhamdulillah yaa rabbi itti ideefuma ja'a hogga namatti aare hoo summii hamtuu garatti hin qabatu aafa'unaa lillaa jennaan fixate arraan tana nuti gartee yoo ati qasho waa dhufte amata meeqa waliin oonna jechuudha. Summiin garaa keessaa nuun dhumtu. Mee gaafa kaan dhageeffadhu kamaa fi sahii min riwaayati Anas hadiisa keessatti akkuma odeeffametti Rasuula alayhi salaatu wassalaam boojuu takka gaafa lola Huneyni dhaqanii lolan boojuu takka achirraa tabooji'an fuudhee gartee ummataaf hire hoggaanii fi hurumaal godhe warra muhaajirtoota warra makkarraa godaane kanaaf
واحد خنف قبينة دلتك خنف خقال دبفا خنف يجر خشنتم خنف خديدمي شن خنف يجر ورّا مدينة ورّا أنصارا خن أمّا واتك غرتي دوبا اتنخنن وهم ببوتو اتخنن هقا خن غرتي ورّي أنصارا مال جان إرجما ربي عليه الصلاة والسلام غفر الله لرسول الله ربي أرى رموف قريشي دا خنيتي نديسة خغرتي دوبا سيفين تيني غرتي ديغا دم مفتجان خانس مال جي إرجما ربي أرى أمة سار كتغاي دران أمة سار كانكبو arraarkatee nu dagatee dhiisitun wauma jiraati janduba hoggaa kana dubbiin tun ergamaa rabbii bira geesse alayhi salaatu wassalaam hoggaa kana gartee duba sayyida isaanii keessaa tokko Sa'ad ibn Ubaadaa yaammate yaa Sa'ad ibn Ubaadaa waan akkanaatiin dhageekami atoo gartee wauma isaan jaan kana wajji jattaa yennaan eega anis ummata kiyyarraa isaan waa dhaqa yaa ergamaa rabbii jeen shawwadaas hin beekan sobuus hin beekan garaa keessa waan biraa qabatanii afaanii waan biraa jechuun beekan wauma dhugaatti man ergamaa rabbii anis ummatuma kiyyaa wajjin jira akkasii haaya deemi ummata walinnaa yaami jeen rasuula alayhi salaatu wassalaam hoggaa kana gartee dhaqee waliyyaam wali qaben duba maal jeen mee oduunin isinirraa dhagewutun maalii jeen duba isin akkana jettanii jeen duba hoggaa kana maal jeen alam aatiikum dallaalan mee isinii kun ummata jallaa turtanii eegaanan dhufe gartee rabbiin isinin qaceelchine isinii kun gartee ummata miskiina turtanii eegaanan dhufe rabbiin isinin duroomsine isinii kun xilaata taatanii gosummaadhaan wal fixuun turre eegaanan dhufe gartee duba obboleeyyan hin taane akkamitti arra dubbii kanaa ooftan jeen hoggaa kana gartee duba dhugaadha yaa ergamaa rabbii jaaniin duba ammas maal jeen haaya isinis waan naan jettan ja'a jeen ni usan jechuu didan haaya na dhagee anaatu isinirraa ja'a jeen duba yoo akkana jettanis haqa keeysani jeen atii kun gartee xiqqaataa taatee nu dhufteeti si maxxanfannee ummanni kee si ari'ee si kijibsiiseeti nuti ammoo si maxxanfannee si dhugoomsine gaafa isaan firraa si baasan nuti gartee fissi qabne yoo jettanis haqa keeysanii gartee yoo dubbachuu baattan anaa isinirraa dubbata jeen duba ammaan tana qalbii isaanii tolchuudhatti seen maal jeen isin arraan tana waan kolkolee duniyaa taniin nama gartee amma islaaminaa seene akka inni jabaatuuf jecha gartee duba isaaniif kannee isin ammoo islaaminaan teessan jabaatte jee islaaminaa irratti isin dhiis saniif jecha gartee duba na komattani wallaahi arraan tana osoo ummanni hundi gola takka seenee ummanni ansaaraa gola biraa seene ani gola ummata ansaaraa saniin seenaa jeen duba allahumma marhamil ansaara wa abnaa al ansaar yaa rabbi ansaaraaf gartee rahmata godhi ilmaan ansaaraatiifis gartee rahmata godhi jee du'aayi godheef qalbiin isaanii gartee laaffachuudha seente amaa tardawna an yacuuda annaasu bishaati walbaciir aboo isin hin jaalattanii ummanni gaalaa fi re'ee fi kolkolee duniyaa fuudhee deemee وأنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إسن إرجما ربي فلتني ديموهن جالتني هقاها نقرتي دبا إممان قنقن ألا إنكم ستلقون بعدي أثره قنانا بودا قرتي والفلوه الدوت الرفوجرات هنقهو ديرن نقن نمتني أبساجين أما سممان قنقن هنقاني في قرتي دبا أريني قرتي إساني جيدو تكتي وهم يقولون مالجأن ردينا برسول الله قسما وحزا ارجما ربي جالن نت خل كل دنيا اتديف نجان ارجما ربي فلتن جج دوبا قرتي لسان حالهم حال لساني مال فكاتا خذوا الشياه والجمال والبقر ابو قرتي سلوني في قرتي بيلدا خل كل دنيا فردا nuti gartee ammoo irra caalaa ilma namaa ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam fudhanne jaan ara'ayta kayfa istallamaa fi quluubihim ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waan qalbii isaanii keessa jiru akkatti keessaa fuudhe laal ka isaaniin hin lolin ka isaaniin ari'in akkamitti kana naan jettan ka hin je'iniin suutaan qalbii isaanii dhiqe jechuudha law lam yakun fiihaa iimaanu osoo qalbii iimaan hin qabne taate waan fadhetti haasawus afaaniin gartee waan biraa haasawaatuma garaa keessa waan biraatu jira jechuudha dhiisi gartee wanni jirtu numa jirti jechaatuma yaa'an silaanu taate
qalbii isaanii iimaanaan guutan hogguusumatti gartee xahaaramtee qulqullooyte jechuu duba warra qalbiin isaanii iimaanaan guutamte rabbi nu haa taasisu duba gartee wamin aathaari iimaani alaa hayaati innaas aasaara gartee duba jijjiirama iimaanni jiruu ilma namaati irratti qaburraa kan ka'e annahu ismatun wa hijaab girdoota habar hijaaba siifta badiirraa si dhoorke iimaanni kun gaafa gartee badii dhakkaate iimaanaatu gartee duba si dura dhufa namni islaamaa namni iimaana qabu jechu duba yuqaddimu muraada allaahi alaa shahwati duba gartee muraada rabbii dursa fadhii rabbiiti dursa kannaaf fadhii hunda dura yoo waan takka fadhe rabbiin san waan san hin jaalatu taanaan irrumaa dhaabbataa jechu duba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadiisa alqudsii keessatti maal ja'a وعزتي وجلالي جبين خيا في قدنا خيان كخده ما من عبد آثر هواي على هواه قبرتي تقول لين انتان خنقرتي دبا فديتي يا فدي ربي تف درسخن يجو فدي إسادرخ فدي ربي تف درسخن قبرتي فديه إلا أقللت همومه يا دسا ربي سبحانه وتعالى الرائن تكيسجا فدو قبينيا ساقبات جبات مسكينا ساتو ربي يا دسا الراتي كيست ليت اللو إسا تفجأت ولدتي ساف قبي ونزعت الفقر من قلبه مسكين ما قلبي إسا خيسا ينفورجا درما إجسا جدون خايجا أكني هقا وعلا لهن دقرتي درم ما أقروا يجدوبا أكا ستي قرتي خرهن دا ربي ولدتي إسا قبجا دوبا خناف فدي ربي تف درسا خنوتو نمرا برباجس hoggaani fi gartee wanni takka dhufte rabbii waan kana gartee ni jaalataa jettee dura gartee dursa fadhii rabbi ni jaalataa jettee laaluun namarraa barbaachisa jechuudha haa huwa shabaabul qawiyyul hayy mee seenaa takkaan gartee ammaas gartee duba seenaa warra taabi'iyyoota seenaa gartee duba sahiha dargaggeessa keenyaaf tan fakkeenya taatu takkaan dhaam arraan kana dargaggeessi keenya kan fadhii gartee isaa fadhii rabbii dura dursee zaaban qabu jechuudha qafadii isaa guuttachuuf badii keessa gartee olii gaffiif muuziqaa dhageeffachuu haa ta'u dhalaa wajji olii gaddeemuu haa ta'u dhalaanis akkasumatti gartee duba shamarranis akkasumatti jiran mee dhageeffadhu gurbaa tokko gartee taabi'ii ajaa'ibaa rabii ibnu khuseem ja'aniin yatamaalaa alayhi fussaaqu liifsaadi gaafa kan gartee duba isa balleessuudhaaf ummanni gartee duba isarratti gartee walii galan isa balleessuudhaaf gartee isarratti gartee wal marihatan hoggaa kana gartee duba intala takkaa jira walliftuu takka tan gartee duba dachii balleessite takkaa jira bareedina qabdi akka ajaa'ibaatti maallaqa guddaa qadruhu alfa diinaara kuma ga'u kana kannaniifiiti maal ja'aniin mee maaliin godha maallaqa kana maaliif naa kannitan jennaan taruma takka gartee duba rabii ibnu huseen bira dheyxee inninis taraa takka si dhungatee atis taraa takka dhungachuu achi waan biraan barbaannu ja'aniin kara hundaan dadhabnee jirra kara kee kana qofaan nu hafee jaaniin duba maallaqa guddaa itti kanninaan aboota tanaa laaftuun laala tanaa oluu badii biraatuun hin daleessisaa jettee maallaqa fudhattee kaatee itti ajjatte ummata kaan seete ka imaanni keessaa du'e seete ka gizee kaan fuutee olii gadiin ceetu san itti fakkaate hoggaanii fi itti dheyxu duba isaa gartee yeroo kophaa yeroo nam takka bira hin jirre itti dheyxe namni yeroo kophaa jiru hedduu badii keessa bu'a namni na nagaru je'e rabbii isaa dagate inni nama akkasiitii miduba hoggaanii fi bira dheyxu kophaa jira dheyxeeti gartee qaama isiidhaa bakka silaa gartee duba dhalaan dhiiraanfatantu kana gartee itti mulliftee je hoggaa kana gartee duba lafaa utaaleetuma ija isaa lafa gaqqabaa itti dhaqee huccuu qabu gartee duba irratti darbe maal jeen duba yaa gabrittii rabbii jeen law nazala malakal mawt osoo ati haala kanaan jirtu malakal mawtiin gabbu'ee yoo hidda dhamaa keesi mure mee ati gartee waan kana ni hayyamta osoo ati haala kanaan jirtu nakiirii fi munkar dhufanii gaafii si gaafatanii madooshaadhaan akka ajaa'ibaatti gartee yoo si cafaqan gaafii tana nani gaafatta waan amma jette kana naanni jettaa yoo malakul mawtiin amma si bira jiraate jeen gaafii gubbaan itti dabal osuma gaafatuu gartee duba fasarahat ni iyyite wawallat haariba qaatee gartee duba biraa fi dedheefa garagaltee jee duba achi booda maal taate
فكانت عابدة زاهدة عابدة والركوفة نما أكار ربي قبر دبرتي أكار ربي قبرو تاتين تلتسن عابدة والركوفة جانب بكم تجانة بودة دبا أمني سي إرقسم مال جان هقاني في دبي خان أقرن لقد أفسدها علينا الربيع أبو انت لغرتي ربيع بليسي ينيتي إرقنيتي إنما نغرتي بليسي ندي بسي جندبا إنما ندرا بليسي جنكا بديدة نسان برت تيسان جالة سني واللي وانغاري دا يجدبا دبا قرباخنا ونيات الراهبتو هل قلة شهوة فليساتي تكو داخني في أكنته لا أما تصدمي درجة جيسو ماكا خينيات خانو مفليقب قرو أمو مال إيمانا قلبي ساخي سجر ربي سا صدات سنيف بدير راي فيك يجدبا خناف دبا قرتين نتيسا كسته رقم ومع ذلك الذي ثبته هنا واني قرتي أستي سجبي سمالي تخربيتي إيمان قرتي ربي سبحانه وتعالى إساف خنيتو قرتي أكستي قرتي سجبي سيجدبا وراكنا ربنا هاتاسسو بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أبليين يقن إسلاما دبا غرتي أران تنغرتي يو إيمان قلبي تي سائرته هو كم الإيمان كالجمرة إيمان نكون أكداملات جان يوني في أفوف تمال تاداملي أبجاد ديم يوني في ديستيو دامات ديم أران تنيو خيري دليت كما خيري دا يفيد قرآن قرأوا يهد دميست ذكري قدو صلاة يهد دميست إيمان نخيك أبجاد ديم يوني في أمو خنا دغتي خرم فكان نديم تهو إيمان نخي مال تهاد ديم داما ديم يجمع درجة كل علمه إن شاء الله سينا قرتي دبا علماء وديست سينا صحيحات ها هو شاب من شباب هذه الأمة شباب نكون قرتي دبا شباب أمة إسلامات شريخة هماتو كوكب يوني في قرتي دبا إيمان انقبان شريخة اسفلتون دندي سبر شريخة هماتو كوكب درجة سخن قافتكو هل كولك اتدف شريخ نساء جلانكم إسارة فجروا اتدفه ولا إرجع فكه هقا خنا قرتي دبا يمنين دقين eenyu tuddage haadha isaatii tuddage gartee ka'ee hulaa irraa bane jechu hoggaani fi irraa bane maal jetteen haati hoggaani fi irraa bante aboo gurbaarra fujjira jetteen lakkii fardiidhaa kaasi yaa ummaa jeen aboora fujjiraa dhiisi yannaan itti deddeebi'ee akka kaastu godhe amma gurbaanni ka'e hoggaani fi ka'ee faqaala lahu nuriidu leylata an nantarika hurmata albayt arramee nu kaasi jeen miskiinummaan daaraa nu kuttee nu kaasime mana abaluu tokko cabsinaa jee bar mana namaatitti isa kaas aboota isaatanan deemnu lakkii kootu je'eeti shayxaanaa wajji jiraami dirqumaan kakaasee duba gartee ka'anii waliin deeman osoo yaa'u jiranii isa kana gartee duba ati alatti na eegi je'eeniiti shugguxii itti kannee alan na eegi waan dhufu gartee nurraa deebista jeen inni ammoo gartee mana namaa dallee gubbaan seenee dhaq je'ee hoggaanii fi inni gartee mana ol seenu hogga mana dhaqee gartee waan silaa barbaadu san fuudhuudhaa deemu abbaan manaa agare gurbaa ol seene kan agarran gartee duba ulee fudhatee jala ka'e kunis gartee duba qabamee miije'eeti gartee ka'ee dura irraa bane hoggaani fi dura irraa bane fiigee hulaa gartee banee gartee gabbehe jechuudha kaan hulaa dura shuguxii qabatee ejju jira waa ta'uu ban qabu kun gabbehe tuma gartee fiigiinsa itti banee biraa kute abbaan manaa ula harkaa qabaa ugu gabbee kam agare kanuma shuguxii qabatee hulaa dura jiru kan agar fuudheetuma gartee mataa gubbaa itti buuse jechuudha hoggaa lamade inni itti deebisuu deemu laalannaan kun fuudheetuma gartee shuguxii itti gallakkisee gurbaa gartee abbaa manaa baxala godhe jechuudha hoggaanii fi baxala godhe warri nageenyaa gartee duba fiigaa itti dhufan gurbaa kana qacam godhan kaan fiigaa kute hoggaa qoratan maal jeen aboo anaa miti kabadii qabu ana soorra fujjiru mana keessaa dhufee dirqiidhaan na kaasee kunoo gartee ummaan tiyyaa'u quba qabdi akkana na godhee jee himate haa ijaanii isa qabanii kaanis barbaadanii hoggaa fidan kun duruu achi kuteetuma shariikan isaa
warra gartee duniyaaf warra akhiraaf haajaan qabne ummata akka isaati jira mari'achiisee maal jeen abaluu kun ani guyyaa san bakka kanaatiin rafu jira jaa'ii jeen duba hoggaa dhufan shariikan isaa nama hedduuga nam kudhan faadha dhufanii masakkaraniif guyyaa san inni bakka kanaan rafu jira nu biraa hun deemne jaani hoggaa kana gartee miskiinticha halkan lafaa kaasan hirriibaa dirqiin kaasan kun maal ta'e mana hidhaa darbanii kunoo arraan tana gartee duba guyyaan itti gabbehee ajjeefamuun eeggachuu jira jee duba yaa subhaanallah duba gurbaan kun gartee maaltu akkan isa godhe iimaana isaa ka xiqqaateetu shariika isaatillee isa filachiisuu dadhabe shariika gartee hin taane wajji deemee jireenya isaa ka duniyaas balleeysee akhiraas balleeyse jechuu duba mana namaa cabsuun badii biraa nama ajjeesuun badii biraa badii akkanaa keessa seenee akkanatti khasaare kanaaf duba gartee shariikaas firraa eeguutu namarraa barbaachisa jechuu duba والإيمان هو الزمام والفيصل ومن آثار على الحياة سعاد البيوت إيمان نكون قرتي دبا من نمات الرتلة قمتشورا فيت بيت يدخله الإيمان من إيمان نجرو قمتشورات إرى بركة لا يخرجه إلا السعداء بإذن رب الأرض والسماء من إيمانات الرا قمتشو ملي قدي أكا أما دبنيكم قرتي دبا يروه الدو قرتي دبا هم ملتو استعاد أهله عن الغناء warri mana iimaanaa keessa jiru maal bakka namni muuziqaadhaan shaakalam bakka namni muuziqaadhaan dagamu isaan quraana qara'uudhaan gartee duba quraana qara'uudhaan dabarsan wastaghannu anil majillaatil maajina bakka namni gartee miidiyaadhaan yookiin ammoo waan adda addaa filima adda addaatiin shawwadamu isaan quraana rabbii gara gaggalchan wastaghannu anis sajaa'iri wamaa fi hukmihaa min alkhabaa'if bakka namni gartee sijaaraadhaa fi shiishaa fi waan adda addaatiin gartee shawwadamu isaan waan rabbi jaalatu gartee siwaa kafaa siwaakkachuudhaan waan xaharaatiin gartee duba waan xaharaat irratti yeroo isaanii dabarsan sa'aadatun wa ayyu sa'aada gammachuun kana caalu ni jirti nisaa'u haadhal beyti muslimaatin mu'minaat dhalaan mana iimaanaa keessaa baatu dhalaa gartee iimaana qabdu tan gartee rabbi sodaattu tan gartee hijaaba uffattu tan gartee naamusa isiidhaa tiisitu jechuudha akka dhalaa zamanaatti gartee tiktok irraa waan afaan nama naasoyne hunda tahaasoytuu miti dhalaan iimaana akka dhalaa gartee zamana ammaatitti ilmaan kiyyaatun naa eebbifame jettee muuziqaa itti barattee daansii hin taphattu jechuudha dhalaan iimaanaa ilmaan isiidhaatiif waan gaarii yaaddi ilmaan kiyya kun fuuldura maal taha yaaddi malee rabbi dallansiisuudhaan ilmaan kee gammachiista ilmaan kiyyaan naa eebbifame jetteeti gartee daansii itti muuziqaa itti barattee daansii taphatta ilmaan kee kana fuuldura akkam godhuu yaaddi duba gartee garaagarummaan jiru kana jechu duba mana iimaanaa keessaa dhalaan baatu dhalaa quraana qaraatu dhalaa gartee duba ibaadaa gootu dhalaa zikrii gootu dhalaa hijaaba isiidhaa jabeeffattu yakhruju zawjul mu'min mee dhageeffadhu gaaf tokko gartee mana mu'minaatii gurbaan mu'minaa tokko gabbe fataqulu zawja haati manaa maal jetteen hoggaaniif inni gabbo yaa abbaa mana kiyyaa ittaqillaha fiina rabbi sodaadhu nu keeysatti walaa tut'imnaa illaa halaalan halaal malee nu nyaachisinaa daraa yaa abbaa mana kiyyaa waan dalaydu halaaluma dalagii nuuf fidi jetteen فإنا نصبر على الجوع بلا أبسون دندين يا أبا منخيا قروا أمو إبدا جهنم أبسون دندين حرام نياكسنا درا يتيت دلام مؤمنا أبا منيسيتي فكانت دامت بكما فيتي غرتي دوبا أبسين فيديو نكن نيكو فامتي يجو النسيات حلال تهو قبا يو حلال تبا مي أمو بيلاني أبسنا بيلومان نورجرا قناف دوبا غرتي أبا ينقي يخان إسلاما إيماني هقاني في جروتي إن يقيس سيني خنفكات يجدبا قافا خان إمام أحمد إمامني قدان إمامني قرتي بيه كمان سن هذاؤه تبقي في رجله 18 ميلا قام إسات الرأ مرتو خبئتك قبا خبئ إسا تورا قرتي أمتا خدا سديتي خنا خبئ إسات انديم هقاني في قرتي دمتي أماس هديتو مديمان هقا غمانان دفتيس هديتو مديمان جي كما ذكر ابن عبد الله أكما قرتي المسا عبد الله اندبتت لأنه ركل زخارف الدنيا دنياتنا هاجان كبو في إمام أحمد قاني بيكتني يعلم أن مناديل سعد بن معاذ نبيخا لقي هجرة حديث ارقما ربي ترى رسول عليه الصلاة والسلام
maarrabii Sa'ad ibn Mu'aaz jannata keessaa qabu ta namni harkaan goggoyfatu sooftii jechuudha. Sooftii Sa'ad ibn Mu'aaz ta jannata keessaatiitu khayrun min ad-dunyaa wa maa fiihaa. Duniyaadhaa fi waan duniyaa tana keessa jirurra caala beeka jechuudha Imaamu Ahmad. Duniyaa tanaaf haajaa hin qabu. Cinqiin duniyaa rakkoo duniyaa tana itti mul'attu jechuudha nama mu'minaa. Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah. Umar ibn Abdul Aziz khareefu dubbanne san pirezidaantii Islaamaa kan gartee duba biyya 20 ol osoo bulchuu gaafa gartee inni duu ilmaan isaa humaan qabne san mee dhageeffadhu ammas seenaa tana dubbadheetiin isinirraa gabaabsa. في يوم العيد وهو خليفة المسلمين يدخل رجال المسلمين ليهنئونه. قيا إيدا أمني قرتي دبا إرتي أول سينن dhiironni warri gartee aangoo qabu kaabinoonni isaa bira ol seenanii isa dubbisanii gabbaan hoggaa gabbaan joolleen ammas kaabinoota isaatiin irratti ol seente isa dubbisuudha. Joolleen huccuu ajaa'ibaa tan huccuu haaree uffattee babbareeffattee urgeeffattee jiru. Isaan keessaa mucaa isaa tokkotu jiru. Mucaan isaa huccuu dullantuma qabu gartee miiccatee deeman huccuun isaa dullantiidha. Waa takka gartee huccuu ijoollee kanaatiin walitti dhiyaatu keessaa akkanatti mul'atee jiru. Hoggaa kana gartee duba faxaaxaa raasahu wa bakaa. Umar ibn Abdul Aziz mucaa isaa ijoollee kaabinoota isaa warra isa jalaa kana keessatti dhugaa laalu mucaan huccuu dullantiin deeman mataa isaa qaqqabee ilmaan ganna qeejeeluudha. Hoggaa ilmaan ganna ijoolleen gabbaata. Mucaan xiqqaan imaanarra guddate kun ka imaanni jalqabumaa'u imaanan gartee ol ka'e kun duba maalte abbaa isaatiin dhufee yaa abataa malladii xaaxaa raasak yaa abbaa kiyya maaltu mataa keessa gaqqabe jeen. Mucaan xiqqashaan ajaa'ibaa kun hoggaa kana gartee duba abbaan isaa maal jeen yaa ilma kiyya jeen bar ijoollee tana keessatti hoggaan akkanas si agare qalbiitu si caba. Joolleen huccuu bareedduu uffattee ati tullattiin deemta qalbii si caba jeetiin mataa gaqqabee bu'e jennaan ol qabi mataa kee yaa abbaa kiyya. Wanni qalbii nama cabsu tanaa jeen bar namni qalbiin isaa cabtu nama guddina rabbii osoo beeku azaaba rabbii osoo beeku jannata osoo beeku nama rabbi dilaawutu qalbiin isaa nama cabti. Namni qalbiin cabtu bar nama haadha abbaa isaatitti mataa jabaatu. Namni qalbiin cabtu bar nama haadha abbaa isaa dura dhaabbatee waan hin taane haadha abbaa isaatiin jau an nama akkasiiti yaa abbaa kiyya mataa kee ol qabi jeen. Mucaa ajaa'ibaati jechuudha. Mee ijoollee xixiqqoo waan akkanaarraa ni eeyda abbaa siitu naan bitiniqa silaa ijoollee teenya taate siitu akkana nan godhini kaayattiimi abbaa kiyya mataa kee ol qabi. Namni gartee qalbiin isaa cabtu nama rabbii wajji wal lole jeen dhugaadha. Nama rabbii isaa wajji wal loleetu qalbiin isaa cabti jechuudha. وما الذي علم هذا الطفل إلا الله الذي رزقه الإيمان. mucaa kana maaltu kana barsiise mucaan xiqqashaadha. Rabbuma iimaana isaa kanneetu kana isa barsiise. Rabbi iimaana isaa kanneetu mucaa kana barsiise. فتربى على الإيمان mucaan kun gartee iimaana irratti guddatee فكان منه ما كان ونته غرتي أكستي سراته يجدبا. هذا هو آثار الإيمان على الحياة. آثار إيمان إيبان إيمان نجرو المنوار رتكبو خانا يجدبا. إيمان نيوغا قلبي نما قيس سيني نمني غرتي دبركو دنياتنا لافتو تلالا يجدبا. خناف دبا غرتي وروان دبا تمد لغو ربنا هاغدو. عباد الله ألا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عملا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا من بيده أمر الدنيا والدين. اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واجعلهم أموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نور قلبي إذا كبسيفني كرجمت برتبانا لسان برخدا سر الجنة سلا دكان خيس دماني.